laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta. hara alhamdulillah rabbil alamin ɓaawi yettude jomiraɗo subhanahu wa taala duwaɗo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam kanko e sahabaɓe makko ɓen e wondiɓe makko ɓe fof e neniraɓe meɗen woni sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hiɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah moɓidiren e maɓɓe ka galle makko yurmede ñande tawata jawdi e wonki fof wawata nafoyde jawdi e ɓiɗɗo fof nafoyta sona on arduɗo e ɓernde sonde ko allah subhanahu wa taala. ɗum noon yo allah moɓidiren e maɓɓe haray lewru sumay nde wonɗi e muɗum no allah kadi windage baraji muɗum. hara inchallah haray hiɗen ara e programme meɗen o fi fuɗɗagol yewtere meɗen nde meɗen welto taw haray ko awwal marra e menen ɗo yen fottuɗo e ɗeɗo gueje tedduɗe yewtere fi l'islam ko allah subahana taala kafin e muɗum. hara meɗen welto yiwgol ɗeɗo gueje yeeso amen meɗen toro allah subahana taala kala arɗo e ande allah subahana taala ittanmo de, kala arɗo e nawnare allah dikkimmo, marɓe golle ɓe walla ɓe waɗanɓe barke muɗum, ɓe ala ɓe lokkorɓe. hara meɗen welti moƴƴa yiwgol o yeeso moɗum. haray ko adi kon inchallah en udditira yewtere meɗen nden janggal ngol e yoga e ayeje ɗum hara en jonnay ko meɗen ɗo suka meɗen alpha oumar diallo inchallah o janggana e yoga e ayeje ɓuran inchallah udditire ɗum ɗo yewtere men nde. haray waliyata faddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. jonno haray mi faala firtande on kaɓɓum kon usajo yooɓi kon neldi on kon e yeeto on ko honɗum e saabi wal woni koɓe addorani en non andi yewtereji moƴƴereji ɗin na hande ɗi fuɗɗi si en faalama landade fi ko moƴƴi hari attinoɓe en faalanoɓe aljanna holi yiite landinoke nelaɗo sa sallam ko enen faltinoɗo landade tawi koɓe landi ko fi maɓɓe fi meɗen enen fof gorko goto arno landi nelaɗo sa sallam hoyndi wo nelaɗo qulli fi l'islam qawlan la as'alu hayrak wo yettolagal islamu konngol tami landotako ngol goɗɗo sewna nelaɗo maaki yo wi'u piiji ɗiɗi qul amantu billahi summa staqim ɓe wi'u mi gomɗini allah ñiiɓay ko wiɗa kon haray lanni on andi oɗo landino on andi o landani en fof ka goɗɗo ko ari nelaɗo sa sallam miɗo faala e yettolan ko honɗum e golle naɓata neɗɗo aljanna enen ɗo fof kon faalle ko aljanna ka
ɗum kadi landanoma kanko ara on landi nelaɗo ko jelu juulete ko jelu horte o wimi komi landi tun ko ya yettulan ko honɗum naɓata neɗɗo aljanna kono ɓurata naɓo neɗɗo aljanna nelaɗo maki piiji ɗiɗi ɓe maki honɗum ɓe maki ko taqwallah wa husnul hulq ko kulol allah e moƴƴugol jikku sa heeɓi ɗiɗo hara heeɓi ko naɓira aljanna hara heeɓi sambi aljanna ngal donc o andija ka ɓeɗo ko fimeɗen landino na fi maɓɓe tun kamɓe tun ka haray ɓawo ɗum ka nela sa sallam noon no maaki wondema hino e ɓanndu ndu huyre woosi nden moƴƴi qala ala wa inna fil jasadi mudgha fa ida saluhat saluha aljasadu kulla wa ida fasadat fasada aljasadu kulla nela sa sallam maaki hoy e huyre e nder bani adama si nden moƴƴi haray fof moƴƴi si nden ɗon no boni haray kadi fof boni nden mum paandude ko nde huyre ka joni sa yehi ka docteur exemple mi raɓɓinina ɗon a inni docteur min ɓanndu ndu fof no musudelam miɗo faala ya walla mi heɓa lekki mi heɓa sagonde ɓay lekki ko juuɗe allah jogi woni o innama konto musa ma inna ɓanndu fof no muse docteur o waɗa visite tawgano inna min komi yi kon kaka kollum ɗo pet woni probléme o si mi ñawdi kun ɗo ko lutti ko fof ɓuttay a jaɓay ka si o ñawdi ɗon to lutti ko fof ɓutti amma foto hande kadi wigol ko fi on ɗum o ñawdani hoorde komo fonnoɗa hada fon koye ɓuttu ka tawi awa nela sa sallam ko ɗum ɗo yeeti wohino e huyra e nder bani adama si nde moƴƴi haray ɓanndu ɗum fof moƴƴi si nden ɗon no boni haray fof boni hiɗe mum ɓanndugo nde nden huyre ka awa hannde ara ko fi nde huyre ustage en woni e yewtande ko on ɗum ñawdata nde huyre ha nde moƴƴa si landama nde huuɗa e bi lisanil haal si landama nde huyre ko on ɗum wiyete ngenen alhaali meɗen fewndi ɗon hannde no wawi wiide min ala wa hiyal battu ko rendu ñami ha mi haari mi yari mi ɗanike mbaka ko goɗɗo go woni e maako ade to e heege ko ɗum ina rendu nelaɗo maako no si moƴƴi e maako no huyre gono toon si nden moƴƴi haray mi ala wolde nden ko nden ustage woni yewte no hannde anden ko honɗum jaka moƴƴinta nden huyre si nden moƴƴi haray neɗɗo ngo fof moƴƴi si neɗɗo ngo fof moƴƴi ko boni kon ko honto nawete kaka kuɓel ka kono sino moƴƴi konto watte kaka moƴƴi toon ko aljanna koko moƴƴinata toon hannde noon koko ñawdata nden huyre inchallah haray ustage woni faala e yewtude waɗi noon haray hannde ko premier waɗugol bayano ɗo sago meɗen haray nayi yewtuɗo hunde janngo miijoɗen kadi ko honɗum yewte hannde koyen yewtu ko honɗum ñawda ɓanndu ɗum ko fof si ɗum ɗon noon en anndi on tuma daaro en noon ko honno wattoroten baɗeɗen ko honno wattoroten kufunde inchallah haray ko ɗum ɗo woni mawdu yewtere meɗen nde hannde ko ñawnanta en nden huyre ɗon haray ɗum ɗon mi jonita ustage en yewtere nden fa jasakumullahu hayran min weltani ko yo allah subahana taala winda ko mbaraji ni wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faddal cheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أحبتي في الله أحييكم بتحية إسلامية تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam niniraɓe e baabiraɓe e kotiraɓe e goreɓe e miññiraɓe e ceernoɓe kala wawɗo hewtude e ndu suudu allah ɗo hande e nde ñalande ɗo ñande nogay e jeetati lewru suumaye e hitande wulure e 450 fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam aray ɓawoen yettude allah hanaɗo yettede on waɗanɗo en piiji tawata si en limiɗi en wata andude ko ɗi jelu sa yeddimo o okkorama so okkorima a yettimo o ɓeydanama fi a yeddimo kadi arsike makko on hatta o tippina e maɗa kadi ñande be ñande bakkatuji men ɗi hino ƴawde yaha ka makko ñande be ñande arsike makko hino tippade ara e meɗen ko ɗo wiyete allah laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir sifa makko ala an e pay kumma sa nuli kun jaɓari o yeddima so landike ma service a waɗantamo amma noon allah kanko hina sina noon o wayri ko ɗum so ini sifa allah ala si jiyaɗo inni ya rab ko an yo joomiya hara ko ɗoftiɗo allah allah innay labbayka ya abdi
so inni ya rab hara ko ɗoftiɗo allah allah ko innata labbayka ya abdi. amma jiyaɗo so tawi ko yedduɗo allah o inni ya rab ko ayyo joomi an allah ko innatamo labbayka 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 ya abdi. mi notikema ko ayyo jiyangela. allah no hiɗo yiɗi on neɗɗo tuubayɗo rutto ka makko malgré bakkatuji maɗi no ɗi fotata wonde wayi. la taqnatu min rahmatillah. ta goto taƴo yurmede allah nden no bakkatuji maɗi wayri wono ɗi wayri hay so tawi ɗi hebbini kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi sa tuubi a laɓɓini pos a ƴetti décision ferme a ruttotako e majji a ninsi ko waɗannoɗa kon allahu subhanahu wa taala on o yaafotoma ko ɓuri moƴƴude kadi e yaafi e makko on fof o transformay o watta bakkatuji ɗi waɗunoɗa ɗin fof o wattanama moƴƴi hande kadi. oɗo wiyete allah ko ɗum wayni ka deftere makko illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. sina on tuubuɗo o gomɗini ha o gayni o tuubi o rutti ka allahu subhanahu wa taala allah wattitanaymo bakkatuji makko ɗin fof ɗi wonta moƴƴi. si allah yurmama ma a bonni ha o yurmama kadi ha a tuubi aɗo o ƴettitudema ko ni waɗiranayma. ɗum ɗo holla wondema e yewoɗo e bakkatu komo allah ho yiɗi tun kadi newnanta ɗum ɗo. o ɗum si ñande goo seydna oumar bunil khattab o inni tawi mo jooɗori aboubacre en ɓenno fof non no adimo naadugol ka nder l'islam. o inni onon ɗo fof miɗo ɓuri on moƴƴere ka allah. on say sahabaɓe inni ko honno ɓurirɗa men an ko a naatude ka l'islam wonɗa minen noon min naatino min gollino piiji buy an koye naatde wonɗa ko honno ɓurirɗa men. on say o inni al islamu yajubbu ma qabla. l'islam on no yaafo kala ko wannoɗa ado a wontide nder ton. o inni ɗiɗa wonno kadi allah inni yubaddilu llahu sayyi'atin hasanat. allah sansay bonɗi ɗi watta moƴƴi. o inni onon ɗo fof ala waɗɗo keferankaku e geddi yeddugol allah ɓuri min umar komi waɗi ko. si tawi noon allah wattitanilan ɗin noon fof moƴƴi hara miɗo ɓuuri o gawi ɓura o. on say fof ɓe jaabi hara himo ɓuuri ɓe tigi tigi. yo allah yaafo e bakkatuji men ni. ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e o wiyeteɗo mouhammad juule e makko sallllahu alayhi wa sallam. oɗo allah nulirarimo si wona yurmede wonande enen. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. min nulirarima yo mouhammad si wona yurmede wonande taguefo ngon fof. o innari so wona yurmede wonande arabuɓe o innari yurmede si wonande wonande fulɓe ɓen ma ɓe wona fulɓe ma ɗum julɓe ɓen tun. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ko ɓe nulirma ko yurmede wonande taguefo ngon fof. wonɗa julɗo a wona julɗo alamo naftorta dina nelako sallllahu alayhi wa sallam. awaɗo hiɗen juula e makko duwanomo kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeyɗo ila yawmil qiyama. yo allah waɗu en e maɓɓe. o annabajo ɗo o wi e hadis fotuɗo tawta neɗɗo fof sa jangguimo a weltoto. sa jangguimo a tabiti e makko a weltoto ɓerde ma nden hentoto. hadis daɓɓo mo juuta ɓe waɗi condition ji seeɗa. nelaɗo maki on ɗum sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni man shahida an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wa anna aljannata haq wannaru haq adkhalahu llahu aljannata ala ma kana min alamal. والحديث رواه الإمام البخاري. فهذا حديث يجب علينا أن نفرح بها، أن نفرح بهذا الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك 5 شروط لدخول الجنة. أولا لا بد أن تشهد أنه ليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تشهد أيضا كذلك أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ورابعا وأن تشهد أن الجنة حق والنار حق. من شهد بهذه الخصال ال5 أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. نلا صلى الله عليه وسلم ماكي ونو
o mo annduɗen o nuliraka e meɗen si wona sabu yurmede meɗen o inni o kala on seediɗo wondema ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewari on si wona Allah seedoɗa ɗum ɗon ka ɓerdema wowla ɗum ɗon ka ɗengal ma tere maɗen kadi gollitira ɗum ɗon seedoɗa o wiyeteɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko seedoɗa wondema annabi Isa ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo makko ko konngol ngol o werli e nene Maryama ko ruhu immorɗo ka makko kanko Allah subhanahu wa taala woni tati nayaɓum ɗum seedoɗa wondema pellet aljanna on ko gonga kala golluɗo ko moƴƴi ha tawoy Allah o kaymo aljanna jowa ɓum kum seedoɗa wondema pellet yiite hino woodi wosa seedige ɗiɗo joyi nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki Allah o okkoyte aljanna o naadete aljanna e hoore kala gollal ngal mayɗa e hoore muɗum Allah okkoyen aljanna mo seedige ɗum ɗo noon shirkanta Allah mo seedige ɗum ɗo watta jeeno mo seedige ɗum ɗo watta yata ndaaro mo seedige ɗum ɗo ñamata riba mo seedige ɗum ɗo ittata wonki mo seedige ɗum ɗo ƴagganta yumma mum e baaba mum mo seedige ɗum ɗo sonnajo ngo ɗoftoto moodi makko mo seedige ɗum ɗo gorko on o kurkata ɓeygu makko mo seedige ɗum ɗo sonnajo e gorko on ɓe jonnitay fayɓe maɓɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗi mo seedige ɗum ɗo o lorrata julɗo musidɗo makko mo seedige ɗum ɗo o lorrata hay mo wona julɗo o lorrata hay e kefero tuma seediɗa ɗiɗo o a jonnitay mo be haqqe mum mum fatu kulla zi haqqin haqqa jonnitumo be haqqe mum on haqqe mum ɓanndu ma ɗum no jogii haqqe e ma sonnajo ma on no jogii haqqe e hoore ma ɓiɓɓe ma ɓe no jogii haqqe e hoore ma julɓe musidɓe ma ɓe no jogii haqqe e hoore ma hayɓe wona julɓe ɓen hino jogii haqqe e hoore ma tuma seediɗa ɗiɗo ɗi selli ka nder ɓernde ma o ɓeɗo fof mo ɓe maɓɓe hettay haqqe mum ko e jooɗo ko ɗum sa seedike ɗiɗo hara ka konngol e ka kuugal anndu haray kala gollal ngal mayɗa e muɗum Allah subahana taala hokkete aljanna yo Allah hokkoyen aljanna ɓaawo ɗum ɗo noon e weltanike jamma ko seediɗo kon fof mo ɓe ka wawi iwrude ha hewta Luxembourg ɗo e nde juulirde meɗen ɗo e weltanike wowɓe organise gol fiino o bayana ɗo wawa laatorde yo Allah waɗanɓe mo ko mandakewal maɓɓe moƴƴan ñande ɓe wawana hoore maɓɓe e weltanide fadilatul Alaji Ousmane Diallo e délégation seeno daɗo on fof inchallahu tawaɓe e ardaɓe muɗum yo Allah taw hara e fof meɗen ko fi Allah ardude kala gollal ngal waɗiraka fi Allah yawmal qiyamati ngal mara joddi kala ko gollata si tawi dow hina ero habbiɗa e mum siko eroɗa wawi waɗirde yingo fiya nanene a heeɓi eroji ɗin résultat on hatti ɗon amma gollal ngal si tawi ko baraji faalaɗa e maggal fala budda an yakuna niya khalisatan li wajhi llahi lkarim ɗum si Allah ini wa ma umiru ɓe yamiraka illa liyabudu llah si wona yo ɓe rew Allah sarti on ɗon ko mukhlisina lahu din hara ko ɓe laɓɓinanɓe mo dina yo Allah laɓɓin andiyeji men ɗin yewtere men ne ko nde wone yiilade ko Alaji Ousmane e maaki kon ilajul qulub ko ñawdata comme ɓerɗe ɗen ɓe maaki huyre nela sallam maaki huyre hino e nder bani adama si nden huyre ɗon nde moƴƴi haray ɓanndu ndum fof ndu moƴƴi si nden huyre ɗon nde boni haray ɓanndu ndum fof ndu boni ala inna fil jasadi la mudga in salahat salaha al jasadu kullu wa in fasadat fasada al jasadu kullu wal iyaz billah si nde moƴƴi fof moƴƴi no way waka nelaɗo sallah sallam maaki ɗon e hadis goo awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawma al qiyamati as-salah fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali ɓe maaki kadi golleji ko wonne e gollude kon fof juulugol foorugol hajjugol ittugol zakka iggalngol nene e baaba heɓugol ɓiɓɓe dépensugol ɓeyngure jokkereji en ɗan waajagol e waajede janngugol qur'an wo ɗi golleji ɗo fof sen présente yiɗi yawmal qiyamati yeeso Allah subhanahu wa taala ko adoto vérifiude e majji fof ko julde nde si julde nde moƴƴiro yima yawmal qiyama ɓe contrôle julde nde ɓe tawi julde nde moƴƴi golleji ko lutti ɗon fof Allah yafatoma hande kadi si julde nden noon vérifiama tawinde boni yo Allah dandu en hay gollu ngotum hande kadi ala ka e ndaare ɗum no waywa sa ƴetti ɗo a soodi ɗo biye a jogui ɗo carte séjour
ƴetta passeport ma o yaha ha ka aéroport ɓe tappani ka waɗugol formalité on ɓe tawa carte séjour ma o expiri ma ɓe dara passeport ma on tawa date ma ko lannino a feƴƴe ka a feƴƴata hayso tawi bi on a soodimo 2000 euros hayso bi on no moƴƴi avion ngat waɗi prêt a feƴƴata few ɓe inna ya yiltito taw réguloya ɗum noon ko hommono yahata laakara ha gayna kadi yiltitoga hay gooto ila fuɗɗama yede hay gooto artani ko rosi bani adama o nangodiroyama ko inda rabbirji'un joomi a ruttelan la alli amalu salihan fima tarakt no gasa mi golloye gollal moƴƴal konko mi wedditinoɓe fimo mi waɗani allah inni kalla innaha kalimatun huwa qailuha ɗum ko konngol ngol woni e wolde noon ɗum marsata few hande kadi ko imma noon laakara ko galleji ɗiɗi won ɗon imma ila aljanna aw ila nnar waliyas billah ko imma yehi aljanna ma yehi yiite jahannam ko ɗum si allah yiɗi ka qur'an ko fariqum fil jannati wa fariqum fi sa'ir fedde goo yehoyaka aljanna ndeya fedde goo nde wonoyaka nder yiite jahannam yo allah waɗu en fedde wonoya ɓenen ka nder aljanna makko joni noon ko honno ñawdirten nde ɓernde meɗen ko honɗum e honɗum ñawdata ɓernde ma nden tawata si tawi joni ɓernde nden nde dikki wono ɓe makiri ɗo ni haray ɓanndu ndu fof hande kadi selli si tawi noon ɓernde nden hande kadi nde ñawi ko lutti ko fof ko ñawire fiimon wani nela sa sallam no maaki wo julɓe ɓe hiɓe haani wa'ugol wanwa ɓanndu wotoru ko honno woniri ɓanndu ndun si tawi kollum muusilan ɗo mi ittiɗo joni feɗago ɗum ɗo muusilan ɓanndu ndun fof ndu participa e muusi en ndin hay hunde ɗanotako wo julɓe ɓen ko ni ɓe hanno wawde hara si goto memama Belgique ɗo hara wonɓe ɓen Chine to ɓen ton ɓurata mettude sattude e maɓɓe ɓuri hay ene wonɓe ɗo ɓen masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والغمة يقولون بيت ولي تيجي tere ɗen fof ɗe noddiniray a waɗi mojo meɗen on ka hondu maka kollu maka koyngal maka hoore maka yitere maka noppi hino museede enen kadi en fof participe e musel ndi ɓe ara ɓe lanndo nawon ɗon ko honto musa e ma hakke ko musa inde fewnɗo mi annda ko honto kono ko ɗo ɓuri lamu kono ɓanndu ɗum fof o ɗanotako o ñamata o watta fowtare sabu ko gotum fof musa tere ɗen fof participe e muɗum wo enen julɓe ɓen ko ni hanno ɗe wayi joni noon ko honno ñawdirten ko wiyete kon ɓernde nden no woodi toon piiji kayfa nu'aliju lqulubu ya ibadallah hunaka 5 khisalin li ilaji lqulub awalan min hadihi lkhisali l5 qira'atu lqur'anu lkarimu bitadabbur ko janngugol alqur'ana deftere makko nden wondude e taskagol neɗɗo janngowo qur'an ɓernde ma nden ko nde korni wo ko nde korni sa janngay qur'an kori kori on fof iway hannde kadi ala ko ittata kori kori ɓernde si wona hebbingol janngugol qur'an wondude e taskagol ko ayeje ɗe woni e wi'ude kon al iktharu min qira'ati alqur'anu alkarim la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wal lam harf wal mim harf wal harfu alwahidu bi hasana ila 10 hasanatin ila 700 dif sa jangi alif goto ɗa mari moƴƴere allah wattanama ɗon 10 ha 90 ha guluje temeɗɗe 9 kama qala ta'ala man jaa bil hasanati falahu 10 amsaliha kala adduɗo e ka allah e moƴƴere hum gotum allah yoɓete ɗum ɗon 10 ha 90 ha temeɗɗe 9 ha yahoya guluje 90 ɗum noon ko tawi harana e nder lewru suumaye si goɗɗo jangi qur'ana e nder lewru suuma e fewno ka wonɗen ɗo sa inni alif lam mim alif on ɗon a windanama baraji 90 alifu goto laamu on a heɓi baraji 90 mim on a heɓi baraji 90 si tawi kaka nder lewru suumaye ɗo musidɓe julɓe miijitenon etiɗo ha tippini qur'ana e nder lewru suumaye hara ko nde wotere ma tippini qur'ana laabi 2 ma tippini qur'ana laabi 3 woodi e salafu salih rahimahumullah tippinaynoɓe qur'ana nde laabi 40 e nder lewru suumaye woodi tippimen nde laabi 60 e nder lewru suumaye
ñalorma nde wotere jamma nde wotere ñalorma nde wotere jamma nde wotere e nder 24 heures on ɓe jangga e hatumude laaɓe ɗiɗi ka imamu Shafi'i aw imamu Nawawi rahimahumullah ɓeɗo ɗum ɗo wonno golle qira'atul qur'an bitadabbur awwalu hislatin min ilaji lqulub fa ala kulli wahidin minna an yas'ala nafsahu wa yaqul كم قرأت من القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل كم أجزاء قرأت اليوم نحن في 28 من شهر رمضان فلم يبق لنا إلا يوم أو يومين هل ختمت القرآن الكريم ولو مرة هل قرأت 3 أجزاء أو 10 اسأل نفسك قبل أن تسأل سوما يوم هندك نوغي إجيتت e luttirasira ñallal ma balɗe ɗiɗi landi hoorema ila suumaye on ari ko jusu aji jelumi jangi e nder alquran e nder verset 6000 et quelque 6636 woɓɓe wi woɓɓe ni 6666 ko ayaye jelu heɓuɗa ɗe janguɗa e nder lewru suumay landi hoorema ndu lewru ɗo noon koye ndu lewru ɗo woni ko qur'an woni ko tippinan ko shahrul qur'an inna anzalnahu fi laylatil qadr wini kan nokkugo inna anzalnahu fi laylatin mubaraka ɗum fof koye nder o jemma ɗo ko jelu heɓuɗa ila suumaye o gari suumaye fokkiti mo hoori o mali mo hoorari o naji suumaye kay yehi si a hoori e jangi qur'an allah no mari ko hooranamo janganamo qur'an sa hoorari a jangari qur'an allah kanko ɗum haaju makko yala ko rewatamo ɓeydatamo ko yeddatamo ɗoytatamo sen fof meɗen en moɓodiri jinnaji ɗin fof e yimɓe ɓen fof min ladun adam ha fewono meɗen ɗo e woni e nokku ngutu e tumbere wotere en hawtiti en rewi allah ɓeydata allah si wona yeru ko mesenal ƴettata e nder maayo en fof meɗen kadi jogandema adam ha ɗo yimɓe men e jinna men fof sen hawtiti en yeddi allah ɗoytata allah si wona yeru sa ƴetti mesenal a tuggi e maayo yeru ko ngal ɓantudata ɗon kon ko ɗum noon si tawi ɗoytayi allah subhanahu wa taala golleji ɗin fof sa golli ko hoorema sa gollani kadi ko hoorema ko ɗum allah yininga deftere makko man amila salihan fali nafsihi kala golluɗo ko moƴƴi a gollani hoorema wa man asa'a fa alayha sa yeddi kadi ko an woni ko fawi ko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid jomima laatayi ko toñeɗo ko haton jinɗo e moƴƴere ma ko on tawata si toñede joni fi yo ɓeydan goɗɗo haton jina ko ɗum soyno ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila allah kono yo yimɓe ɗon oye naari julɓe kefeere o julɗo o fasiki o naafiki o oyni o antumul fuqara'u ila llah kono woni haton jimɓe e allah allah hay hunde o haton jina ko ɗum si tawi o jaɓata shirku o jaɓata kafiɗede par ce que himo gaynani hoore makko ko ɗum so nani mawnintini ɗon ko allah subhanahu wa taala ko hombo hani mawnintinade ko aden gaynanɗo hoore mum en fof luttuɓe goto gaynana hoore mum amma noon kanko himo gaynani hoore makko ko ɗum waɗi so tawi o mawnintini ko ɗum so wayni o mawnintinare wo ko wanare makko nden e surdare makko nden kala ƴettuɗo ɗum ɗon noon inni o ñortaymo o suddo wo allah wirtaymo ko ɗum no wiyete mawnintinare ko piiji ɗiɗi pet simi fewtiɗo joni koto Moussa ɗo minni ko anko a neɗɗo mawnintiniɗo yeeso maɓɓe gon changé kisam ɓe siidnanaylam ɓe yeggitan ngol konngol ko nelaɗo sallah alih sallam ɓe yeeti en ko won ɗum woni mawnintinare ma huwa alkibru batrul haqqi wa hamtu nnas ko wiyete mawnintinare ko piiji ɗiɗi ko salagol jaɓugol goonga e yawitagol yimɓe ɓen kala siforɗo ɗiɗo ɗiɗi o woni neɗɗo mawnintiniɗo bimana honɗum alay jibril ɗo joni ɓe wowla ɗo goɗɗum mi miijito ɓernde ande ina ko wooli kon ko goonga kono mina ko honto o iwre mi salora jaɓugol goonga on ɓay meɗen haɗi ma ɓayna nokku ngotum men iwre mi woni neɗɗo mawnintiniɗo mi ndaara ɓeeɗo kadi minne bon ɓe kadi tigi ton ɓe wolta goɗɗum mi jaɓa ɓe ardotakolam par ce que miɗo ɓuri ɓe dambe miɗo ɓuri ɓe iwdi miɗo ɓuri ɓe lasili mi salora ɗum ɗon ko ɓe ardotomen la ko ɗum heɓuno iblisa alayhi lanatullah so ƴetti qur'an o jogandema fatiha ha o hewtoyi mi rabbinnas o yiyata toon ka iblisa waɗi bakkatuji ɗiɗi ko bakkatu gotum petto waɗi enen ɗone mo ɓeesi kalkirani hoore no joɗuɗi e bakkatu temedere a yeɗo goɗɗo ara o fenayi o waddidiray o ño'ay o ñaamay riba o jeenay o wujjay o jattay ɗiɗo fof para mo jogii iblisa noon ko inete koy allah huɗi iblisa allah huɗi iblisa
ndare ko bakkatuji jilo waɗi ko gotum pet wa id qulna lil malaikati isjudu li adam tumande mi wi'anno malaika sujjane adam iblisa sali o inni ko fi on ɗum waɗi sujjana adam o inni ana khayrun minhu min miɗo ɓuri adama o moƴƴude miɗo ɓuri mo lasili min miɗo taga e yiite halaktani min narin wa halaktahu min tel ko probléme o fowni min a tagilan iblisa immorde e yiite a tagi adama o immorde e loopal iblisa kanko o sikki wondema tagaɗo on e yiite hino moƴƴi ɓuri tagaɗo on e loopal wonni womi laataki miɗo sojjana neɗɗo mo taguɗa immorde e loopal kanko e allah ɓe haɗi ɗo sabu ɗum ɗo pet allah yaltinirimo ko aljanna ittimo ko kammol tippinimo ka leydi ga ɗum ɗo wiyete mawnintinare yo allah dande en mawnintinare aray noon mawnintinare nela sa sallam maaki hadis hulɓiniɗo ɓe inni wo lan yadkhula aljannata man kana fi qalbihi min misqala zarratin min kibr natoyta aljanna on mo woni e nder ɓernde mum ko fotata e gabbu zarra immorde mawnintinare yo allah o dande alhislatu saniya min ilaji lqulub ayuha al ahibba toɓɓere ɗiɗaɓere nden e ko ñawdirte ɓerɗe ɗen ko hala'ul batni min al haram kala faalaɗo e ɓernde mum nden yo nde laaɓu nde hisa wo o laɓɓinay reedu makko ndun e ñaamugol ko harmi ñaamowo ko harmi o anndu ɓernde makko nden ko nawnude mo beeyo haasibo hoore mum ko wonɗa e ñaamude kon ko honno wonɗa heɓirde andita kala mbuuɗu hewtundu e juuɗe ma yawmal qiyamati allah landotoma lande ɗiɗi fiimu min ayna ktasabtahu wa fima anfaqta ko honno heɓirɗa o mbuuɗu ma ɗo ko honto kadi woni ko dépensoyɗamo kadi ɓe maaki e hadis goo kadi kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla biha kala huyre janɗunde e bani adama ne'irande ko harmi wo ɗum ko geɓal yiite jahannama mo be men yo ndaaru ko honno woni e ɗaɓɓirde ko honno wonɗa e wuurirde ko honno wonɗa wurnirde ɓeygure maɗa andu pellete jawdi ma ndi nga accandi ɗo yaha ko imma ndi lanni e juuɗe ma hiɗa wuuri ma ɗum a maayi e accindi accandiɗe woɓɓe goo ɓe naftorande hasboore mayde hara ko an fawi ka gabruma si tawi noon ko ɗaɓɓiroɗa kono harni a ñamari ɗi ɓe ñamari ɓawoga hay ɓe welti lesse mayri on fof tawa ma ka gabru kay ko ɗum ɓe maki hadis lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba goto e meɗen teppere mum sottoyta yawma alqiyama ha tuma nde o landa fi piiji nayyi no tawa e nder ɗin piiji nayyi wa an malihi jawdi makko ni min ayna ktasabahu wa fima anfaqa ko honto heɓuɗa ndi ko honto dépense uɗa ndi ko jawdi ndin tum mari probléme lande ɗiɗi ko lutti ko fof ko an ilmihi gandal magal masa amilta bihi ko honɗum gollitoyɗamo wa an shababihi cuka yagal magal jeunesse ma on ko honto yeɓuɗamo sa woni suka cellal no woodi doole no woodi hay gañoma siyima tawa hino faalama ko honto utilise ɗa o doole ma ɗo o expérience ma jeunesse yagal ma ngal ko honto utilise ɗa ɗum ɗo ko fi yeddoygol allah ka ko fino desɗal islam bantora ndare nder ɗo fof ko sukaɓe ɓuri ɗurde ɗo premier ambassadeur on dal l'islam ko suka wiyeteɗo Mus'ab bun Umayr fewnone laaɗo imminimo ambassadeur yo iw makka o yaha madinatul munawwara nden ñande haade mo jogii duuɓi 14 ans ko oɗo yehi daɗɗo e madina taw o prépari toon fewnone laaɗo sallallahu alaihi wa sallam hewtata tawi toon gayni ɗiggugol hannde kadi ñande o warano haswatu badr woɓɓe ni ko haswatu uhud ñande o wara tawi so tawi ɓe ƴetti kasange on ɓe waɗi ka hoore koyɗe ɗe yaltitay si ɓe waɗirimo ka koyɗe leydi hoore yaltitay o suka ko wonnoɗo mawɓe mum no jogino jawdi feere no woodi concol so ɓorni ka ngol bimbi ha e midi so ittigol o ɓornotako ngol sukaɓe fof makka on say ko ina minen faala wawgo waɗowa Mus'ab o denkude wotere pet o yiɗi tigi tigi o min mi jokki allah mi ƴetti gomɗinine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande o wolno ɗum nene makko wawno wat so tawi feetay o ini mi gomɗini Muhammad nene makko ini mi ñamata mi yarata mi ɗanota ko mi watta hunde ha tuma nde yaltuɗa e dina Muhammad ɗum mapini payi kum ko moƴƴa par ce que ko kanko tu nene makko marno himo yiɗno nene makko kanno mari no yiɗimo feere no woodi kadi o ari o landine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo inimo la tajidu qawman yuminuna billah wal yawmi l akhiri yuwadduna man hadda allah wa rasula walaw kanu aba'ahum aw abna'ahum o yilti waɗo inni ko ayyo nene jente nde ndaare si iman naati e ɓernde goɗɗo ko honɗum iman o woni ko gollata alama goɗɗo hani ɗoftade teddina ɓuri yumma muɗum nelaaɗo sa sallam makuno man ahaqqu nnasu bi husni suhbati ene yeetola yimɓe fof ko homomi ɓuri hande teddingol nelaaɗo maki makko yumma ma o ini si on ɗon feƴƴi ko hommo nelaaɗo maki ko yumma ma si on ɗon feƴƴi ko hommo ɓe maki ko yumma ma ha timmi laabi tati
kada yaɓon noon on so enen babaɓe noon arde hande kadi Mus'ab oɗo ɗon hande kadi ɗum mapinimo ɓayne laaɗo yewtimo ɗum ɗo waɗi tawi yuma makko o inni ko ay yo nene miɗo yiɗuma hattirgol yiɗugol alamu ɓuranɗalam si Allah ene laaɗo makko on feƴƴi kono mi yettuma hunde wodere nde si Allah waɗanima wonkiji temedere arnade wonki gooti jogiɗa o waɗanama an tu wonkiji temedere woɗi foppuɗi yaltira wooti ha sakkitiki ki yalta hara min mi yaltare dina Muhammad oɗo nene makko andi hande kay ɗo marsatare woni sida faala ñaamu sida faala yaru sida faala ɗaanu kono pelleti miɗo yiɗuma ha nene kono ko Allah ene laaɗo makko humɓuranima yo Allah okke so waɗi imanuji ɗo ɗum suka yagal magal mo be men yo andu ko a responsable maggal Allah nandi toy tokma yowmal qiyama yahu e ha ñande ko hara sa jooɗoto ko ɓe jullere adde sa immoto ko ɓe immere ɗa hande kan noon adu a hewde ɗon ko honɗum waɗannoɗa Allah posa question hakkillema ilam heɓi 20 ans 30 ans fewɗo miɗo yadde 40 ans mi waɗi Europe ɗo 10 ans 15 ans 20 ans famasa qaddamtu li dini famasa qaddamtu lil islami wal muslimin ko be men posa on question ɗo lanndo hoore mum mi waɗi Europe ɗo 10 ans ko honɗum mi waɗani hoore am ko honɗum mi waɗani l'islam ko honɗum mi waɗani julɓe ɓen ñande mi maayi o wara ɗum ɗon golla e ɓaawo am lanndoɗa hoore ma ngal landal ɗo ko ɗum waɗanɗa l'islam ndaare hannde ɗe ñanga defte sahihul boukhari sahihu muslim muwatta malik bin hajul muslim kondota ko defte riyadu salihin ɓeeɗo ɓe waɗanino diina kan ko lutta ila yawmil qiyama an kadi landi hoore ma ko honɗum waɗuɗa si goɗɗo landike ma ɗo joni biram ma on ko honɗum waɗanɗa hoore ma avenir ma on ko taw ya lagina wayi mi heeɓi parcelle 5 mi heeɓi goto kaɓele mi heeɓi goto lambanji mi heeɓi goɗɗo kay ka hoore goto rutual symphonia ka hoore lawol net miɗo jogiiɗo magasinji 10 andi ɗum ɗon a waɗani hoore ma fii ko acca wonɗum waɗanɗa hoore ma kadi fii ko tawya yeeso lando ɗum hoore ma neɗɗo ko haani mantorgol ko hombo haani mantade ko wiway ɗo alhamdulillah mi yetti Allah mi heeɓi ka mi maaya naynugol alhamdulillah mi heeɓi ka mi wuura ɗa ko haana mantorede no musidɓe julɓe tedduɓe ni joni lande ɗo mawɓe meɗen nde musidɗo meɗen goto hino iwi ka meɗen woɓɓe no inni ka nder avion ɗo maayi mo waɗi escale woɓɓe no inni ka airport o ko arno ko fi jindugol traite haajoji muɗum tawi jaka Allah hoddiriɗo yottoytama heɓari ni lewru goɗɗo goo kadi faatiɗo ɗo tawi on kadi mo ardi e sonnajo makko on ɗo mo waɗi mission tawata ko fure woni ko ɓeygu makko nattata ko ɗum mantoranten en heeɓi ka wuuren haɗi mantoren si en heeɓi ka maayen ha hande goɗɗo inni alhamdulillahi hande simi maayi ɗo joni haray miɗo tañƴini 90% yeru bakkato e doskoy koye Allah yaafoyto lam ko eni gol fewn ɗo nini ɗo hay simi gollaki hara mi heeɓi komi ñaama ha musidɓe julɓe na ko mantorde noon ko hana mantorede ka taw ya rabbul ibad tuma neɗɗo dareno mi ɓornori ɗo dareno ɓornoɗen coñci labari ñande ha yehi tawi hay koylini e tiwiɗo hara ko goɗɗo ittanayi ma koye wallina ɗa hara wawata ñande ha yata tawe coñci ma ɓawoji hay nder ndeji fof ko goɗɗo mo a faalata noyke o yiw awra ma ko garta hande kay ɓortama ha laaɓa poste waɗama kala ko faala ko ɗum ardanɗa hoore ma nden ñande bani adama so yehi ha ɓe ƴettiɓe wallinimo ka hoore leggal fi lootugol mo ko nodday mo ko ayyo bani adama ayna quwwatuka ma ad afak hiɗa jogino doole kala ka goɗɗum yanno ko an noddete no hande a waali ɓine ko honɗum lo imma hande ɓen mba hande ɗa foofi kon way tawata jogaki doole a wawata jabade ɓeyno yabnu adam ayna sambuk ma a sammak honto nanɗe maɗe ko heɗoraynoɗa ko dagiwo e ko harmi o heɗotol musique heɗota ko qur'an ñoore baddi hande no ko hoɗo e tawata noppi maɗi ɗi faaɗi fus a wata nande yabnu adam ayna rihuka tayyib ma gayyarak honto odere ma on bam parfum ji ɗi waɗi tottoɗoɗa ka feƴƴirɗa wo hino uuri hande ko honɗum tawata hande hiɗa ukko goto faalaka natugol ka wonɗa ɗo ma gayyarak ko honɗum changement hande haraɗa yewtede ɗum ɗo ko nanata ɗum ɗo wo ko an wallinaɗo ka hoore leggal fi lotede a lotantonoɗo hoore ma woɓɓe jaɓata hay ɓeygu mum naata ton antum hande tawata ko yimɓe nayo natata fi lotugol ko ɗum heɓilanɗa nde ñalande ɗo si feƴƴama ɗon hande kay ɓe rondike ma ɓe addima ha ka hunduko gabru enen ɗo noon en naata e gabruji ɗiɗi si tawi goɗɗo ma Europe ɗo ma gabruji 3 yo Allah hokke mbattane moƴƴo si goɗɗo maayi ɗo taw ko ukketeɗo ɗo taw e firgo taw ɗum ko lette goo noon taw firgo ka ɓuuri e ɓuuɓude ɗon woofiwata ñolu
si tawi no hara ko a moƴƴo ɓuuɓeni ni wa'ante waɗo yiite ngen wa'anno annabi ibrahima alayhi salam sina ɗum wallahi ɓuuɓeni ko lette no woodi woɓɓe yawmal qiyama ko ɓuuɓeni woni ko ɓe lettiroyte ɗon a naati goɗɗon taw démarche ɗi waɗe ɗo kadi ha ɓe yaltinama ka ɓuuɓoni ɓe naatama e keesuwal ɓe soka ɓeyna soke moƴƴa fiwata barngol ngol yaltu wara luttuɓɓen hande kadi goto haajaka e ma goto haajaka e ma na ɓeyguma na ɓiɗɗo ma na dewol ma na gorol ma na musidal ma na diwal ma goto haajaka e ma a lutti an tum si tawi no an ko fi ɓe wonɓe yimɓe wonnoɗa dogude fewno wurɗa a dogari fi hoorema ñande mayata wandi ko mo weldata ha hewtito ɓuri nelaɗo nene aicha ko welduno ko hewtatako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nene aicha ala welduɓe ha hewti kamɓe ɗiɗo fewno nelaɗo fatoto salan maɓɓe on hoore maɓɓe nden hino ka hoore buse nene aicha kono ɓay nene aicha memmini ni tawi wonkiki yalti ɓe sortuno koyɗe maɓɓe ɗen ɓe wallini nelaɗo ka denki ɓe yalti ɓe wulli nelaɗo landano ene yimɓe ɓen fof ko hommo ɓurɗa yidde ɓeyni o ko aicha kunji mum ɗo à l'âge de 18 ans ko nelaɗo sallah sallam fatoto nene aicha jogino kono ko sonnajo yo allah waɗi sonnaɓe men sifa on nelaɗo maki ƴette husu nisfa dinikum an haasihi ƴette feccere dina mon kam fof e juuɗe kunji mum ɗo 18 ans hande ɗo no a yeyi goyino ɗo ko jullo tawata joni jiwo makko o sellina hay fatiha kono sa naati joni ka chambre jiwon a tawa kala ko woni aduna ko goɗɗo doganta kon foppo hino nder to yiyaɗo goɗɗo o ƴettay ɗo téléphone yeyete ɗo 400 € o sodina ɓiɗɗo makko on o ƴettata 10 €, 20 € o yoɓa fiyo payku makko ko hunjo fatiha goto ma hadis hasibu anfusakum mo ɓey hasbu hoore mum ko adi hasbede nene aicha ƴettuno walli ɗon hande kadi yaldi fesi est ce que o yinono suri nelage mouhammadou o ɓay tigi tigi on pellete meɗe welduno wallahi waɗako sa wallinama noon ka hunde ko gaburu ɗon goɗɗo noddama inna ko ayyo kaarijo inde ma nde haraɗa jenti ɓe inna wada uka wa tarakuka ɓe wallinima ɗo ɓe accima ɗo wa fidduraɓi dafanuk ka nder jaarendi ley ɗo woni ko ɓe surrayma o inna walaw zallu maaka ma nafawuk ko ɓe neɓiɗi e ma ɗo fus ɓe wawanama hande kadi ɓe wawata watama nafude hande e wule on sa allah innama walam yabqa laka illa ana hande a luttiraɗo hay goto si wona min allah wa ana alhayyu allazi la yamut ko mi woni on allahjo duumiɗo e gurdam mo mayata few hande koye ɗo pet luttidi min ne no non wata ñaamu riba ɓeya inni ya ñaamu jawɗa ko ɓe wowli kon salɗa min ko ɓe wima kon hande koyne luttidi min ne no wata ndaaru ko harmi wiiɗa a ndaaray hande ɗon ari a tawilan ɗo min ne no ya juulo e leer wiiɗa golle ɗen accatami juula e leer juulɗa leer mo falɗa on na leer mo min allah min noma ya juulo min no sonnajo yo ƴettu tiggarno en hoka hoore makko o inni ɗo ko Europe goɗɗo wata wadde ɗo jilbabu ɓe nanggaymo ɓe sokaymo o yaltiri ni fiyo golloy kanka fino o wurira hande noon ko gollatno ko mo maayi o tawoyi allah innoɗo yo waɗo o waɗani hande ko kamɓe tumoni ko luttidi ɓay kum ma kon tigi tigi on kon findintake yo kon juulu subaka e leer kono a findinayi kon fi yoku yew kon janngo e gandal annasara e leer leydi wotiri hiɗe waɗa ɗo leydi hulɓinindi jogandema lendi ha e vendredi paygoy koye findinte e leer koye yahaka l'école fi wata koye leetu samedi dimanche innen acce hande ɓe wetoro ɓay ɓe yahata l'école waktu allah ngo juulatake ɗum noon tampino waɗi o kono l'école o ndeñande pellet ko ɓe ɓe yaha e leer mawɗo o mo juula e subaka o juulta subaka neneji on juula e subaka juulata subaka ɓe o immo o naɓa paygoy koye préparé koy ko yaka l'école ha hande ko hombo yimmi samedi dimanche mbimi inni fay imme juulon ha gayno walta ɗo la hande wetoro e seeɗa ɗum dawde yontere nden fof subhanallah hino hulɓini ha sibu anfusakum ko ndowete ilajul qulub tammum ɗum e ko ñawdata ɓernde ko kasratu qiyamul layl ɗuɗɗingol juulugol jemma kono ɗuɗɗingol jeelugol jemma si tawi goɗɗo woni tawi a juulta waktu farillaji kono nafirta jemma si neɗɗo heɓani waktu farillaji ɗin ko juulte kon nde laabi joyi e nder ñallal ngal ene oɗo ine tawi mo naafo jemma la wo kala no faalaɗo naatugol aljanna bi gayri hisab yo waɗu piiji nan yo saakidu salminago o ñammina ñamete wa sallu billeyli wannasu niyam tadkhulu jannata rabbakum bisalam juule jemma hara fof no ɗaani julde jemma waɗirta ko naafigiyagal ko ñande wotere pet si tawi ko a juulowo tigi ɗon ko hakkunde ma e allah ko ɗum allah ini wa bil ashari hum yastahfirun ashar on ko immagol aɗo subaka seeɗa juula ɗon janto inde allah ko ɓen allah subhanahu wa taala woni ko manti ɓe naatoye aljanna nde woɓɓe ɗo landu fi honto ɓe woni ɓen feƴƴino guluuje 90 ɗo
naatoye aljanna ko alda e hasboore tawa e maɓɓe sakitayɗo salminago hiwroɗa kala mo fottuɗa hiɗa andimo ma andamo ñamminayɗo ñamete kadi hayru sadaqati an tutima jayiyan ko ɓuri moƴƴude sadakaji ɗe fof ko nde ñamminta neɗɗo weelaɗo tan mun ɗum juulugol jemma hara fof hinoɗani surtout ene wonɓe arabgaɓe fewdo hiver sorto ka ley cuddaji ɗen ɗiɗi non mini cuddaji ɗen ɗiɗi non so tawi sonnajo mo yiɗuɗa yiɗuɗoma hiɗo weldi tout va bien on no waali takkoma hiɗon suddi ha moƴƴi puusugol o sonnajo itta nde suddare ɗo jo inna yomi yew mi salligo mi darwo yeeso rabbul ibadu on wallahi ɗum ko iman molanaɗo iman molnaɗo ko ɗum siniraɗo sallallah alih sallam maki yo allah yurme on sonnajo yo allah yurme mo o immi naafugol jemma o findini moodi makko o inni imme naafe anden pellete luttata yo aduna wosi moodi makko salige yo ɓuɓɓi jungo makko mo fitta ka yeeso si tawi addata kamoye si tawi ko gorko on kadi so immi ke naafugol jemma yo findin sonnajo makko on immo naafe immo rewen allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo andude gon aljanna udditoyama o tuma nelaɗo hewti ɓe nodduno ɓiɗɗo maɓɓe mo ɓuuri yidde on fuu nene fatima radiallahu anha fof no anduno nelaɗo no yiɗno nene fatima si ɓe haynoke nene fatima no ara hara ɓe tooli ɓe immotono ɓe daro ha ɓe gayna ɓe lunno nene fatima ka tinde ɗo ɓe ƴetta ɓe joɗɗinamo takko maɓɓe kadi hakke ko ɓe yiɗno nene fatima ɓe inni ko an ɓurata heɓde soñja ɓaawo mi mayde nene fatima suuni ɓe soondiɓe ɓe inni ɓe soondiɓe goɗɗum ka nene fatima moosi ɓe inni ko an wonoyta kadi kohojo e sonnaɓe ka nder aljanna on se nene fatima ɓe moosi kadi ɓe welti on se nelaɗo inni oɗo ya fatima ko ayyo fatima bintu mouhammad salini min maali ma shi'ti fa inni la ugni anki min allahi shay'a ko ayyo ɗeyo fatima landolan kala komi jogii simi jogaki mi etoto mi wallo ha heɓa kono ya andu mi duncanoytama hay e hunde e lette allah ɗe yawmal qiyama si tawi yaw wuuri ɗo a rewari allah si tawi nelaɗo inni duncanoyta ɓiɗɗo mum o so rewari allah ga an a jooɗike ɗo a rewari allah saabu gorol ma saabu debbo ma saabu modi ma saabu fayɓe ma saabu ɗum ɗo saabu ɗum ɗo kon ɗum innoyta allah yawmal qiyama honɗum innoytama ko honɗum addunoɗa hada fo on ɗo mo landiɗen ɗo ko honɗum addi en Europe ɗo ko ɗaɓɓere ado arde Europe ɗo ko allah ittuma toon wadduma ɗo ko inni wo ko fiya rewmu wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun awa de anne say ko addi en ɗo ko ɗaɓɓere allah kadi ko addiri en e hoore wanda ko fiya rewmu joni koko addiri en kon aji e di ko fi koko addi en ɗo ko ɗum ɗo woni tammum kun e ilajul qulub nayi on ko attadarru inda sahar yankinagol yeeso allah subahanahu wa taala ko wakkatande subaka immoɗa holla allah probléme ji ma ɗin allah miɗo jogii ɗum ɗo miɗo jogii e ɗum ɗo mi torikema faabolan e ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni naya ɓum kum e honɗum e ilajul qulub ko ñawdirten kon ɓerɗe ɗen wal hamis jowa ɓum kum mujalasatu salihin ko jooɗoɗagol yimɓe moƴƴuɓɓen sa jooɗodi e yimɓe moƴƴuɓɓen inchallah wa moƴƴey sa jooɗodi kadi e bomɓe ɓen ko hasi kon a bonay jooɗo dayɗo e moƴƴuɓe ɓen hino wayo neɗɗo wonduɗo e yeeyayɗo parfait so yeyɗo ko yeeyayɗo parfait ko jokkodiri ko piiji tati heɓata juuɗe makko soit aɗa jogii mbuuɗi sooda ha gayna urnitoɗa a nafitori maɗo himo fulditino gokkum o fittanama ɗo joni urnitoɗa o korama a nafitori si ɗiɗo ɗiɗi non heɓaki saabu ko wonduɗon kon bargol moƴƴo iwayo makko ara e maɗa ɗum ɗo woni mo jalasatu salihin tawi goɗɗo e men immike ɗo joni naatiɗo e kafel ka ɓe yeeyata ɗumɗa ko annduɗen kon o jooɗike toon kanko ene wanneran ɗon kafe mum madanena ɗon fanta mum jus mum o jooɗo hara noon cokkoɓe hino visannogal ko ɗon ko ɓooyi ɓe ari ɓe waɗa pat ɓe tippo ɗon nde wootere billahi alay ɓusi ko kafe mum ɓe tawi yeeso makko ɓe andi ko nder ton ko ɓe accemo kaɓe naɓoremo ɓe mooɓa e foof ɓe yaha nde ɗum ɗo seedoyato mi cikki ɗum hara e waare loppike ko ɗum wiyete mo jalasatu salihin jooɗodagol e moƴƴuɓɓe an kadi a moƴƴe e laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki si tawi goɗɗo ari e nokku o naati ka juulirde ha o gayni ɓay o naati o ari o jooɗodi e wonɓe e janngude ɓe hono jooɗoren ɗo ni goɗɗo ari jooɗi sera ɗa tawi ko addimo na fi bayano on ko addimo tun hande kadi mo habbi ɗo goɗɗo si o geyni ɗo hande kadi ɓe yaha affaire ji maɓɓe on sayi allah subahanahu wa taala on immina e malaikaɓe ni fewlo ka wonɗen ɗo ni ko ara assista ɗe jondeji meɗen ɗo e si ɓe waɗoyi contrandi ɓeyna men tawi jiyaɓe maɓe hiɓe moɓodiri nokku gotum hiɓe wajodira hiɓe jannidira
Allah inna mi waɗi on seedeɓe fof maɓɓe no ɓe woni ɗon noon mi yaafike ɓe malaikaɓe mi insista ɓe inna gooto hari hino ton on ɗon naboyano on addunomo ko addunomo mo jooɗi ɗon tun fiimo habbi ɗimmoje makko ɓe yawi programme ji maɓɓe Allah inna ɓe jooɗodata e jiyaɓe moƴƴuɓe sina aade moƴƴo mi yaaforimo sabu ko jooɗode e moƴƴuɓe ko musidɓe julɓe teddu ko sifa ɗi jondeji woni ko hana jooɗede on udditiɗo hunde labade yo Allah waɗu barki e mayre rawrande yeeso si ɗum ɗo feƴƴi ɓe inni minitaji ɗin ɗi lanni mi darnira yewtere hande ɗe toɓɓe wonɗe e arde ɗo cheikh Lukman mo andude mo suratu Lukman spécial hino ari toon fi makko woɓɓe no inni ko annabajo woɓɓe no inni na annabajo kono ko ɓuri e jiccude kon hinawo annabajo ko ɓuri e jiccude kon ko ɓandu ɓaleeru kadi wonno cheikh Lukman so janggi tariha on tawi ko ɓandu ɓaleeru wonunomo ko ɗum si a yeyi goɗɗo ina men enen ɓaleɓen a anda fi ɓalejo no jogui valeur ɓuri ɓandu daneeru mi fillito yewtere nden Allah valorise ɓandu ɓaleeru ɓuri ko valorise ɓandu daneeru dalilan e muɗum ko honɗum karamo ko ɓen fof winday ɓen fof hino fotti wondema adama ko ɓaleejo fof kadi hino fotti wondema kullukum min adama on fof moɗon ko yombo yiwɗon on fof koye adama yiwɗon jonon so tawi fof koye adama yiwi hande kadi aray ko wonɗum baba taguefo ngon fof ko ɓaleejo wonno cheikh Lukman oɗo wi tawi o hewti ka o mayata o ɓanni ɓikkum makko pour himo waajade mo o fokkiti lakara ndaren ɗo ko waajima kon si tawi ko ɗum waajotoɗen ɓiɓɓe men ɓen ko wasi ɓiɗɗo makko on si tawi ko sifa ɗum wasiyotoɗen ɓiɓɓe men ɓen o inni on ɗum jama'tu laka hikmati fi sitti kalimati mi moɓidiranima hikma e gandal ko Allah okkilan kon fof e nder konnguɗi 6 sa gollitiri ɗiɗo ko ayo ɓinguel an a fototo aduna maloyeɗa lakara o inni wo iɗmal lidunia bi qadri baqaika fiha yango fi aduna yeru ko tan hunkun anduɗa kun a wona e aduna ta ɗaɓɓu plus juutay ka juutata wallahi juutata woyni wo ɗiɗi imal lil akhirati bi qadri baqaika fiha yangano kadi fi lakara on yeru tammo anduɗa on a wono yey toon juutoye ka juutata ko wallahi mo yehi hande goɗɗo yahaari arti sa yehi toon ɓe inni aduna on ɗo ko golle ko alda e joddi laakara ko galle joddi ko alda e golle tati o inni ko ayyo ɓinguel an wa'mal lillahi bi qadri hajatika lahu gollan Allah yeru ko anduɗa kon hiɗa hatonjini e makko kon boye meɗen woni hatonjina e Allah hay e gooto wo jowi wo wa'mal min al ma'siyati wo bi qadri ma tatiqu ala nnar yeddu Allah yeru ko anduɗa kon a waway muññade ka hoore yiite sa ƴettiɗo joni kollum a wallini e nder hoore yiite ɗo yeru ko anduɗa kon a waway supportude hara kollum konno ka nder yiite wo yeddu Allah ɓeru ɗum ɗon si tawi a andi a wawata ko ɗum holli wowata yeddu Allah few o sakkitori 6 ɓum kon ɓe inni wo wala tas'al wata lando illa man la yahtaju ila ahad ta toro hay e gooto si wona on mo anduɗa kanko haton jina hay e gooto kon woni haton jina hay e gooto ko Allah subhanahu wa ta'ala pet o haton jina hay gooto e moɗon o sakkitori honɗum ka fermugol o inni wa iza aratta an ta'si llaha wo fasihi fi makanin la yaraka fihi wo sa falama no yeddugol Allah yaw yedda Allah e nokku mo anduɗa pellete Allah rentama ɗum no wawi wonde ko ɗum holli honno wo wona ya yeddu Allah oɗo ko ɗum ɗo wajino ɓiɗɗo makko on est ce que o woli ga fi jawdi o woli ga fi cuuɗi o woli ga fi otoje la en innano harmi en harminta ɗum no kadi la kono koyen andu ɗo o laakara ko hana gollanede ɓuri ko hannden kon gollande fi o aduna wa akhiran ayyuha al ahibba o wiyeteɗo Ibrahim ibnu Adham oɗo ko ceernojo mawɗo jeyaɗo e salafu salih moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen oɗo ɓe arnoɓe landimo ɓe ini ya imam yaqulu ta'ala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani siɓe landike ma fiya yo Muhammad innuɓe min miɗo ɓatti miɗo jaabina torare on toriɗo
si tawi pellet hande kadi o torike la on say noon ɓe inni wo menen min torike Allah min torike kono han joni Allah jaabinanaari men on ni o ko fii hon ɗum o ceernojo ɗo o inni wo ko sabu piiji sappo ko ɗiɗon mi woni darnirde yewtere nden bihtisar ko ɗin ɗo haɗi duwaji mon ɗi woni ko ɗi jaabo o inni wo goo wo araftumullaha falam tuti'uhu on andi Allah kono on jaɓaari mo ɗoftade Allah inni on ko min woni Allah on jaɓaari mo ɗoftade ɗiɗi wa qara'tumul qur'ana falam ta'malu bihi on jangi alqur'ana on kadi kono on jaɓaari gollitirgol deftere Allah nde naam o inni ko fii hon ɗum tawata men torike Allah jaabinanaare men ko men tori kon o inni wo ko sabu piiji sappo wo ara nun kum on andi Allah kono on jaɓaari mo ɗoftade wo ɗiɗi a ɓunɗum on jangi alqur'ana on ha on faami falam ta'malu bihi on gollitiraari nde wo tammun ɗum wa araftumu sheytana on andi ko woɗo woni sheytane gaña mon on kadi fa wafaktumuhu on jokki laawol makko ngol Allah jaabinanta on duwa a andi Allah a ɗoftaaki mo a jangi qur'ana a gollitiraari a andi gaño ma on ko sheytane a jokkimo Allah ƴettata duwa ma o inni kadi hon ɗum wadda aytum on nodditike hubballahi ɗo yiɗi nelaɗo an hubba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu o inni mbeɗe yiɗi Allah mbeɗe yiɗi nelaɗo Allah inni en ɗum ɗo ko sunna kono lanto ɗum ene waɗugol ɗum ɗo ko honɗum ɓe naa ko sunna oyna gasiɓay ko sunna ɗum ɗo ɓe ala e gollitirde piiji ɓuri hino e muɗum yo Allah tabindigen e hoore sunna jowa ɓunkun ko honɗum wadda aytum hubbal janna walam ta'malu laha on inni kadi vraiment hiɗo yiɗi aljanna ɗo faala aljanna kono on gollade gollal naɓay ngal ɗon kadi aljanna yo ɓunkun wa qultum anna almawta haqqun walam tasta'iddu lahu on inni kadi wondema pellet mayde nden kone goonga kono on heblanaki mayde nden kadi sakkitora ɓunkun o inni wastaghaltum bi uyubi gayrikum on soholini ayyibeji ɗimmoɓe mon ɓen walam tanzuru ila uyubikum on darari onon ayyibeji ko jogi ɗon goɗɗo mi wawi jettade ɗo joni goɗɗo fuɗɗo bimbi ha kikiɗe yontere lewru hara mo wonde ayyibeji ko musidɗo makko wonde hara kanko ayyibe ko gotu ngo yanari ko hoore makko ɗum ɗo no tawa ko haɗata goɗɗo sakkomo hara o duwa makko jabotako enen ɗo fof neɗɗo kullu no adama kala bani adama no wondi e bakkatuji kala bani adama ko faljey ɗum kala bani adama ala kadi mo wonda e ayyibe wo joni noon ko ya sohlir ayyibeji maɗin yejjita ayyibeji musidɗo ma o o sakkitori honɗum kadi wa ta'kuluna min rizqillah iɗo ñamude arsike Allah on walam tashkuruhu hara on yettatamo kadi goɗɗo ñamay ɗo ha haara yeggita wigol alhamdulillah ñamete ɓaga to yeeso makko yeggita wigol bisimillah ɗum ɗo fof haray ko sabu ɗiɗo woni tawata jama o hino noddude Allah kono Allah alaɓe e notare o sakkitori wa tadfanuna hiɗo surroyde mawtako mayɓe mon ɓen wala ta'tabirun hara goto e men ala taskaɓe a yahayɗo wona brixi Allah surra hara yeey ka ɓerɗe hiɗa surrude téléphone goɗɗo sona o yaha seeɗa o jaabo hara ko haaju makko ko woni ko programme ji makko aduna yankoji wata ɗin ɗon bonu kono haaju makko ala e taskagol wondema ko neɗɗo musidɗo makko mo wuuri duno ko on wona ukkede hannde ɗo e nder gayka hara ko sohlimo hannde kadi ko business um makko ɗa ka 100 € e 150 € heɓortoɗa hara ko ɗin ɗo woni ko hakkille makko haray ɗum inchallahu mi daro wanwa ɗo leere on o yoni ino toro rabbul ibadi on haray kala ko mi yewti ɗo hara no yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko on yo Allah nani on ɗum faamina on ɗum newnan on wawa gollitirgol ɗum kala ko woni toon e faljere no lundi deftere Allah ni e sunna nelaɗo makko on haray ko cheytane woni ko longini ɗan wata Allah faami on ɗum wona fere sakko gollitoron fama kana min tawfiqin fa min allahi wahda wama kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa a'udhu billahi an uzakkirakum wa ansa wa a'udhu billahi an akuna jisran ta'buruna bihi ila al-janna wa ugza fi nar jahannam wa ma tawfiqi illa billah wa ma uridu illa al-islah ma istata'tu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.